Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin wa huwa alladzi ansha'a laha as-sam'a wal absara wal af'idah hatta yanbaghi laha ay yakuna khalifatan fil ard. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Al-hadits atau kama qala amma ba'du. Salam sembah songkem pangabekti kaator dak seteja para masyayikh, para alim, para ulama, seampun kasahor andap asor bagus tengka kulinah juga nan patut eka piarsa seteja dedabuna kong langkong dek selerana semulja Kiai Haji Ma'ruf juga nan selerana semulja Haji Mahfud Alfi juga nan selerana semulja Haji Muhammad Nur. Seteja para masyayikh, para guru, para ustad, saya tak bisa abdina sebut setong persetong asma agung ajunan bentak ngurangi rasa hormat dari abdi menamu kuda ajudan semulja. Seteja para rabu, para onjengan, sepo anum, sesame-same sekek alongku nyambetini pamondut terjukan ngolmai onjengan dari sahibul hajah sabul bait sejukanan badan kaula amul jaaki. Atur kebidan kalaban amuci syukur kerengga ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dat semah agung juga nan dat semah soce kalaban kersa epon esaat malembangkin kak dinto badan kaulah sarang ajunan sami rabu samil muja bisa apangki angkun alongku bena acing bena terop bena atak kak dinto amarga nyambetini pamondut terjugan ngolmai onjengan dari sahibul hajah, sahibul bait yang kikak dinto keluarga besar Bapak Suhermanto dalam setong tarikase agung yang kikak dinto walimatul tasmiyah juga nan walimatul akikoh sekak dima ampon elahiraki potreh se atas nama Najma As-Salwa se kesambat kalaban salwa muka-muka putra kak dinto itu tiya-kia potreh se abek teh dek ka orang sepo dua epon juga nan abek teh dek ka agama Islam juga nan abek teh dek ka negara pos pacetah melak matah melak ateh muka-muka putra kak dinto itu kia putra se abek teh ngasteteh ngerteh juga nan pang lepor ateh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat tersalam semoga tetepaki dek ka mastekana alam kak dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia si soce si ampon abek tabutan kalau seteja dari jurang asor si tak kaokor dari telaga kainaan si tak kasamaran sehingga beten kalau seteja malembangkin kak dinto bisa arasa aki ngelesra angin keimanan si tak jebbe nyarsep dari bebe ka otak kantos karantep dadi babatak. Para rabu para onjengan sesame-same cuma berpangkaliak nepon
Betul kaula menaka pangacum tarika pangakit lampae saat malam bangkin bekal ngacumaki angkitan tarika sebekal kalampae saat malam bangkin tarika sekabitan menaka al-iftitah bi umil Quran seka dima betul kaula nyoon dak saliran semulja Kiai Haji Ma'ruf kaangkui ngabiti tarika si seterus epon menaka sambutan bi asma sahibul haja sika dimba dalam hal gak linto bekal sepe sareng saliran semulja Haji Mahfud Alfi. Tarika saya kaping telok menangka pemawasan sholawatun Nabi bi mahallil qiyam. Sika dima bekal emau sareng grup Hadra Al-Banjari Nurul Hikmah semetel epon dari larangan dalem Pamekasan. Tor tarika kak dinto bekal epok ketoro epong kasih kalaban pandua panyampurna. Sika dima dalam hal kak dinto petang kaula nyoon barokah epon dak saliran semulja Haji Muhammad Nur. Saka dinto angkitan tarika sebekal kalampae saat malam bangkin dak seteja para masyayikh, para guru, para ustad si ampun kacabisen amanah beten kaula ngatore bekto kalaban tertib tor rontot. Ben dari beten kaula menaka pangacum tarika pangkit lampae saat malam bangkin sanalika ajunan sampai Rabu sampai mulja tapangki tendek tonduk sekorang sonduk acuman okora sekorang akor tunatung kapamator dari ateh si paling asor nyoona sapora se sobung betes epon wabillahi taufiq warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.